Dumela mohi e boetse ke nako ya ditaba tsa Sesotho re tele kanaleng ya DDT ke mo le Triforce Ntsolengwe di hloza ditaba di a latela. The Constitutional Court judgment affirms the fact that the President acted within the rule of law. The mobile unit. Ha ho bopaki bo bontshang hore Mopresidente Ramaphosa o bile le kgohlanya ditabatabelo ha ne a khida nakwana mosebetsing advocate Bosisiwe Mkhwebane. Problems with solar panels is that they actually contain combustible material. The encapsulation and other materials around them can burn. Ditsebi tsa motlakase di piletsa hore ho tiiswe letsoho mehatong e latelwang ha ho kenngwa disola. I think it's going to be an epic match over the weekend. I think both teams had a good performance last weekend, and it's about now it's going to be one or another. Dipapading di Bokke di tlo botsana dipotso le All Blacks ka moqebelo mokgahlelong wa bobedi wa tournament ya bompudi ba rugby. Ha ho bopaki bo bontshang hore Mopresidente Cyril Ramaphosa o bile le kgotla ya ditabatabelo ha ne a khina nakwana mosebetsing advocate Bosisiwe Mkhwebane. Advocate Mkhwebane o teane le moepa molelle monyolosa thaba ka morao re le kgotla la molao wa motheo le dumellane le ho kginwa ha hae nakwana mosebetsing. The President did not suspend the public protector to prejudice her. The suspension is only a precautionary one and does no harm to her. She remains on full pay, has time to properly attend to her defense in Section 194 inquiry. Qeto le kgotla la molao wa motheo e tla konyena yo media parlamente e ntseng e fuputsa bokgoni ba ba tshebetso le hore nako ya tshebetso e fela mafelong a Mphalane. The Constitutional Court judgment affirms the fact that the President acted within the rule of law, and it also affirms the President's adherence to due process and fairness. DAA hlahletseng kopo ya khotla e re qeto le khotla la molao wa motheo e nepahetse. I think it is just another indication how we need this Section 194 process to conclude as quickly as possible so we can close this chapter on this terrible public protector. Le ha ho le jalo EFF ha dumellane le qeto le khotla la molao wa motheo. We disagree with that, and it is well within the rights of the EFF to disagree with the court. We respect the decision of the court, but we don't agree with it. Advocate Mkhwebane ha fumaneha o ka fana ka lehlakore la hae la ditaba. Moipejana re kopile maikutlo a hao ka mora kahlolo le kgotla la molao wa motheo ya hore qeto Mopresidente Ramaphosa ya ho khina advocate Mkhwebane mosebetsing e nepahetse. Potso ke hore na ke eng e ikgethang e o ka iqollang tshebetsong ya Mkhwebane jwalo ka ha nako ya hae ya tshebetso e fihla pheletsong dikgweding tse mmalwa tse tlang. Maikutlo a lona ke a latelang. Annete ha o letho le re ka romellang hae ka lona ka mme Bosisiwe Mkhwebane ho ba boholo ba nako ha o thola o sheba dinyewe tse bile hore o ne a di tshwara ke dinyewe tse le go di telele tse le go di fella fela ha dina pheletso ho hang. Mme Mkhwebane ha go letho le a le dirileng mo nageng ya rona. O ne a direla borra dipolotiki, o ne a dirisiwa ke borra dipolotiki. Na mosireledi wa setšhaba Bosisiwe Mkhwebane nna ne ke sa bone sa se dirang pila le Mopresidente a mo fegile ke nana o mo fegetse ka mabaka a bonalang. Nna ka re Bosisiwe Mkhwebane a tsamaya ka kagiso ga go sepe sa se ditseng ebile ga go molato ope o re itseng a winne a tsamaya ka ngele kgala sa bolo tsamaya ya lebo. Molaetsa e ngotsweng yona molaetsa o tswang Facebook wa Sediso Khiba yena o re advocate Mkhwebane ha o letho leo a le entseng o ne a itshireletsa ka boyena e seng setjhaba. Ati o molaetsa kwa mogele hlapane yena o re nnete ke ha ke so e bone ka sebetsong ya hae o fihla jwale ho filela a bile a kginwa. Tiezi Makgalanyane yena o re taba ya polasi ya Estina ke yona e bontse hore Mkhwebane ha a lokelwa ke boemo ba mosireletsi wa setjhaba hobane o e sebeditse ka tshekamelo. Hamlaetsa o qetela le wa Vincent Makobe ho Twitter mme yena o re ha ho letho le letle leo ke le boneng tshebetsong ya advocate Mkhwebane. Ha ya ka nna nako ya hae e ne e lokela hore e fihle pheletsong wa hola.
mo re leboela maikutlo a hao ka mehla mme ha re hatela pele lekgotla la molao wa motheo le qadile kopo ya lefapha la tshukulo ya batshwaruwa ya ho ipiletsa kgahlano le qeto ya lekgotla la maipiletso mabapi le ho lokollwa ha mopresidente wa mehleng Jacob Zuma ka parole ya bongaka. Lekgotla le re kopo ya lefapha ha ena mabaka a utlwahalang hore e ka atleha mme ho lokollwa ha Zuma ho ne ho se molaong. Zuma o hutse nako e ka tlase ho dikgwedi tse 2 fela ka hlolong ya hae ya dikgwedi tse 15 ditshebeletsong tsa tshukulo ya batshwaruwa Escort KwaZulu-Natal. Mokomishenara wa naha wa ditshebeletso tsa tlhabollo ya batshwaruwa Makgoti Thobakgale o qheletse thoko ditlaleho tse reng Ngaka Ditaba Magudumana o fuwa tshwaro e ikgethang. Magudumana o tswaletswe mo bookelong jono ke gone ko badiredi ba tlhokomelang magolego gone mme ba tlhomamisa gore batlodi ba molao ba ba tshwereng fano ga ba ikgobatse ebile ga gona kotsi ya go ipolaya. Go ya ka motlhankedi wa kgolegelo, sele eno ke yona e sireleditsweng thata mo kgolegelong. A re mo karolong eno batlola molao ga ba dirisane thata le batho ba bangwe ka gonne seo se fokotsa kotsi ya go kopana le dilwana tse di seng fa molaong tse di jaaka difounu tsa selula. Mokomishenara o na a tlhalosa gore Magudumana o tsentswe mo karolong eno ka gonne ke mosenyi yo itsegeng thata yo santseng a batlisisiwa. In this section they are under a watchful eye 24 hours 7 days a week. She is eating food from the facility here. She's not under any special diet. If that was the case, it would have been sanctioned by the correctional facility doctor. Mogolegwa mongwe kwa salunung ya kgolegelo o tlhomamisitse gore bana le go kopana le Magudumana. A re Magudumana o dira moriri wa gagwe kwa salunung eno ka metlha pele a ya kwa kgotlatshekelo. I did it from outside. It's something that I've always liked, but I upped my skills here with the different courses that we had. And there's another one that I'm currently doing now of hairdressing. Thobakgale o boetse o etetse library ya kgolegelo e Magudumana a neng a e dirisa fa na tlhagelela ka internet kwa kgotlatshekelo ya Magistrata ya Bloemfontein ka Motsheganong. Kamogelo Siekwi, SABC News, Kroonstad. Jalo ka haina tse ngata di bontsha thasello ya ho ba ditho tsa Brics, sena e tloa monyetla o moholo ho ntlafatsa kgwebisano lefatsheng. Ana ke maikutlo a motshwara matlotlo e moholo wa ANC Ngaka Gwen Ramokgopa seminareng e tellang pele forum ya mekga dipolotiki ya dinaha tsa Brics e tlang ho ba bekeng e tlang. Jalo ka ha ho lokisetswa seboka sa Brics kwa Afrika Borwa kgweding e tlang. ANC tswere seminara ena ho fumana tshehetso ho tswa makaleng a mangata jalo ka ha ho tlo tshwarwa seboka sa Brics kgweding e tlang. Brics cannot be ignored, and Brics has also contributed to institutions that are transforming the development agenda of the world towards creating a more inclusive world, and also to promote multilateralism, a more just world order. Ntwa e ntseng e kupa pakeng tsa Russia le Ukraine e tla ba e nngwe ya dintlha tse tlang ho tshohlwa sebokeng sena. The escalation of the war in Europe between Russia and Ukraine will not really help us going forward as a nation, but also as the continent in particularly. The impacts are felt now. The cost of living has gone up, the food prices have gone up, even the stable meals that people rely on has gone up. ANC ha e tshwengwe ke hore ho tla ha mopresidente wa Russia Vladimir Putin ho kanna ha setisa tsamaiso ya kopano jalo ka le khotla la matjhaba la ditlolo tsa molao le ntshitse taelo ya hore Putin a tshwarwe. Russia is a member of Brics and they are the founding member of Brics. We don't have a right to say to them bring so and so, don't bring so and so. Naha ya Brazil e bolela ha Brics e tla ba fa monyetla ho tsoselletsa maqhama dinaha tse ding ka morao kgetho mo presidente e motjha Lula da Silva. Molekgotla wa ANC Aaron Sebolai o thontswe ho ba mera e motjha wa masepala wa lehae wa Modimolle Mokgopong Limpopo. Sebolai o hlotse Hetjoloseleu ka divoutu tse 17 ho tse 11. Lekgetlo la ho qetela ha molekgotla wa ANC a ne a dutse setulong sa bomeyara masepaleng wa Modimollo mo Kgopong e ne e le ka selemo sa 2016. Ka jeno mehuo e ne e le ya thabo le nyakallo ha motsamaisi wa mehleng wa dipuisano Aaron Sebolai a ne a thongwa e le meyara.
Sebolai o lebohile ditho tsa lekgotla ka tshehetso ya tsona. O re mosebetsi a tobaneng le ona ke o moholo. This election of myself today as the mayor of Modimolle-Mokgopong local municipality is your decision, the 28 of you. Thanks very much. I will also like to thank my party, the African National Congress. We have a contract as the African National Congress with our people to better their lives. Le ha DA e thabetse meyara e motjha e re e tla netefatsa hore o jara boikarabelo ka tsamaiso ya masepala. I don't know, Councillor Sebolai used to be the speaker of this municipality before. I don't believe he has got such a good track record as which Marlene van Staden had, but we'll keep them accountable. That's our job. Meyara Sebolai o kene dieteng tsa mofu Marlene van Staden wa DA. Lefapha la Temo North West le hlokomeditse dihwai ho tlaleha ka dinako tsohle ho shwa ho sa tlwaelehang ha leruo la tsona e le ho qoba kgahlamelo ya kapa kgonahalo ya sewa. Sena se tla ka morao hore dibekeng tse mmalwa tse fetileng dihwai tse thuthuang tsa motsaneng wa Tlapeng haufi le Mahikeng di shwellwe ke dikgoho le bomaditshibana ka bongata ntle le ho tseba sesosa. Balemirui ba selegae ba latlhegetswe ke dikoko tse dintsi. Dikoko tsene di le mmalwa di ka nna bo 60. Le roborobo la teng a e khona ke tsore go tliang ka re nentse di tla di foufetse tse dingwe di tla di tshwere ke flu yela a ke bona ela ntse di tla di swela tso. A di sulana ke a di baya hore ke a di hisa hore se be ka dinao pela ka reng ha ke tse di boleilwe ke go sule 18 ya dikokwana tse tsotlha ke di tlhakanya tse di esentse di nyane thata tse di kgolwanyane go be go tlhaga dikalakuni di le 14 tse di nyane di sule go be go tlhagalla dikalakuni tse di tona tse di kgolwane gape tse di latellang tse di le 16 bankana ba tsone ke ba jaanong tota ke ne ke sa tlhaloganye gore bothata ke eng di tswa dintho di tswalega matlho di korobela hela nako nko kwetlolela le go godimo e beswa. Ba lefapha la temothuo mo profenseng ba re ga ba ise ba kgone go totobatsa se se bakileng dintsho tseno tsa dikoko ka ntlha ya fa ba sa tsibosiwa ka nako. Ba lefapha ba re ga ba ka ba kgona go dira diteko mo dikokong tseno ka ntlha ya fa e le sebaka di sule. Sentle English, SABC News, Tlapeng. Harwele ro amhele mohi ditsebi tsa motlakase tse tadimaneng le ho qoba ho shaha thepa di piletsa hore ho tiiswe letsoho mehatong e latelwang ha o kengwa disola. Sena se tla ka mora hore ho qhome mollo ntlong kgolong ya Vocational Cape Town ka Sontaha. Diphuputso di ntse di tswela pele empa menyetsi e kuma ha mollo o bakilwe ke tsona disola. Mokgwa wa go fetla motlakase ka tiriso ya letsatsi kana solar panel ke ona o itsegeng thata jaaka tsela e nngwe ya go nna le motlakase fa go bapisiwa le thebolo e tletseng diphosophoso ka ntlha ya kgaogo ya tlamelo ya motlakase. Go oketsega ga dikgaogo tsa tlamelo ya motlakase go ya kwa magatong a kwa godimo go bakile gore dikgwebo le kwa malapeng ba tsenya didiriswa tseno tsa motlakase o fetlhiwang ka letsatsi. Le fa go le yalo go matshwenyego tebang le pabalesego go latela gore dikantoro kgolo tsa Vocational kwa Cape Town di fisiwe ke molelo sešeng. One of the problems with solar panels is that they actually contain combustible material. The encapsulation and other materials around them can burn. So it's not that the solar panels are totally non-combustible. They can actually catch fire and cause the fire to spread. Associated with, there are other problems. For instance, there's often lithium-ion batteries with these systems. They may not be next to the panels, they may be quite a distance away. But if you have poor quality batteries getting damaged, poor control systems, bad installation, they can ignite and burn. Ka ntlha ya fa di dirilwe ka ditukisi di ka kapa molelo go tswa go metswedi e mengwe jaaka melelo ya naga. Go botlhokwa thata gore di solar panel di baakangwe ka gale go efoga go senyega e leng seo se bakang kotsi.
Baitseanape gape ba gakolotse gore go dirisiwe beng ba ditlamo tse di letleletsweng go ya ka molao go tsenya didiriswa tseo go na le go dirisa ba ba tlhotlhwa tlase bao ba lebileng fela go dira madi ka bonako. Baitseanape ba ba letleletsweng go di tsenya ba leka go tlhalosa se se ka tswang se bakile molelo kwa Century City le fa go se bonolo go dira jalo. Bothata ba ko Cape Town ko Vodacom bo ne bo le unpredictable because of ke tshepa gore he re installa the system, especially company le kanang le Vodacom ho bile le di-engineer di tlo checka the system gore is it up to the standard na. Le fa solar panel tlhokega thata ka nako ya go kgaolwa ga tlamelo ya motlakase, batlamedi ba ditirelo ba tshwanetse go dira go ya ka molao go efoga go baka dikotsi tse di bolayang batho. Offense Stimo, SABC News, Pretoria. Mokgatlo o lwanela ditokelo tsa baahi ba dulang dibakeng tsa merafo wa Makhua o batla kopano le letona la dirafshwa le Energy Gwede Mantashe ho tla tsohla dintlha tsa merafo moo o beetseng o tseka hore ho kwalwe merafo e se molaong Free State. Makhua e tseka diphemiti tsa ho rafa. E re sena se tla kenya letsoho twantshong ya tlhokeho ya mesebetsi. E batla le hore ho kenngwe tshebetsong moralo wa setjhaba le mesebetsi ya merafo. Le hore merafo e kwetsweng ya Free State e behwe tlasa taolo. E dumela hore sena se tla thusa ho thibela ho rafa ho seng molaong le sekgahla se phahameng sa ditlolo tsa molao dibakeng tsa merafo. Re batla ho bona e le hore tokomane ena ya social labour plan ya ditshepiso tse mmaine di etsang ka hare ho metse le metsana ya rona jwalo ka ditoropo tsa mmaine e di phethahatsa. Baahi ba tsitlallela hore ho se be le tshebetso ya merafo ntle le kameho ya baahi ba lehae ka ha ba tseka hore ba matlafatswe. Ha di-money di sa kgone ho empower our socio-economic, tlamehile license ya bona e revokwe, e suspendwe, but nothing had materialized so far. Rona bana ba motse ba re sa kgone ho sebetsa, re sa fuwe mosebetsi. Ha e fihla mane bo fihla e tla ka melao, mara ha e fihla ka batho ba ka ntle ha ona melao. Ka baka la hobaneng ho ntso etsahala diphoso tse ngata tsa batho ba hlayang ba ntse ba etsa ntho e thweng ke zamazama. So ho ba thata ho mmuso hore o utlwisise rona batho ba nang le di-ID hore re ready hore re ka mine mobung wa bo rona. Lefapha la dirafshwa le energy le itlamme hore le tla arabela. Then we receive the memorandum of demands, and then we will respond within 14 days from date of signature, which is today. Makhua e re ditokelo tsa baahi ba dibakeng tsa merafo le toka di lokela ho sireletswa. Konelo le Kgafola, ditaba tsa SABC, welcome. Jole ha re boneng hore be baraka e sebeditse jwang JC ne kwala hore ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle moo e fihlelletse maemo ao e qetetseng ho ba ona ka kgwedi ya Mmesa jwalo ka ha inflation America e kana lebisa ho nyollweng ha sekgahla sa tswala. JC kwetsi dia bo sebeditse hantle moo all share index e ntlafetseng lekgetlo la boraro ka tatellano. Ditheko tsa thepa kaofela tsona di sebeditse hantle. Dipapading ka ha re ntse re le kgweding ya Mandela, COSAFA le batshehetsi ba yona e nehelane ka Brenda thepa ya sekolo ha mmoho le disebediswa tse ding tse kenyeletsang tsa ho ikwetlisa sekolong sa primary sa Sesotho Sentuzuma, Durban. Go šetše matšatši a mmalwa gore go ketekwe letšatši la Nelson Mandela International Day e fela le e be e le letšatši le bohlokwa sekolong sa Sesotho Primary ka Ntuzuma. Le ke lesolo la ngwaga le ngwaga la mokgatlo wa COSAFA go thuša mafelo a bao ba hlakago. Yes, indeed, it is a very important day for us and also for the community at large, because we've got what we were looking for. Ke letsatsi le leholo haholo ho bana hobane ha o sheba tsela eo e leng hore ba thabile ka yona e kgona ho bontsha hantle hore ke tse ding tsa dintho tse e leng hore ba neng ba di hloka. Ke taba tse monate tsena tseo COSAFA le Hollywood Foundation di dientseng. Ha o sheba thabo ya bana tsatsing lena la kajeno ho amoela thepa ena e fanweng ke mekgatlo e mmedi.
mokgatlo wa SAFA eThekwini o khopetse setjhaba go hlokomela didirishwa tše. SAFA eThekwini was so happy about what is happening today because schools, especially in rural and township areas, are not receiving any assistance. They depend on parents only. But what is happening here by Hollywood Foundation, COSAFA and SAFA, I'm running short of words. This thing is going to go a long way. Le sekolo se sengwe sa Buhlebethu Public School ka Inanda ba humane diaparo tša sehlopha sa bona sa volleyball. Sesotho Ramara wa ditaba tša SABC Durban. Ha iso hlake hore ebe mokapteni wa diboke Eben Elizabeth o tlo ba teng mokgahlelong bobedi wa papadi ya bompudi ba rugby mo Afrika Borwa e tlang go bapala le All Blacks ka Moqebelo Auckland. Elizabeth o ile a tsebiswa ka go hlokala hantatai nakong eo a ntseng a le New Zealand ho itukisetsa papadi ena. Mohi o ka bela fana ditaba tsena tsa rona ho YouTube ka SABC ditaba-dikgang, Facebook account ya rona ke ditaba-dikgang _ Twitter yona ke @ditaba_dikgang. Atho ka bela wa romela video ya WhatsApp sa 30 seconds ho 073 8180674. Ifella mona mohi fumana ditaba tsa Setswana ka yona nako ena hosane bolipi bja latela ka puseletso mo Fokeng. Hayate. Muya ke tebohela ke bela hape go dubedise botshona tsela ka tšeno ke tlhalosa gore maemo a tlabe a ntse a hlakile a tlhoka dipula dikarolo tsa bohareng tsa bophirima fela re shebile ka mane ka dibakeng tsa botjhabela re shebile botjhabela ba Limpopo ka sa lona Mpumalanga o tla bo kwaetse ka go kgetha dibaka empa pula yona ha iyo le tsatsing la go sane re ntse re lebeletse gore go tla tlhoka pula bogolo ba Afrika Borwa fela go tla bana maemo a kwaetseng ka go kgetha dibaka jalo kwa kobana dikarolong tsena tse Leboya a re shebile mo dikarolong tsa bophirima re ka lebela maemo a ka tlhotlheletsa mollo dikarolong tsena tse kapa Leboya mo mo go tekileng teng ka bogobedi ntle le mono ha re shebile hona province ya Freistata o se bontsha tsela ka tseno o tla ba le maemo a batang fela motsheare go tla be go phola phodile fela go tla no tsole pele o bata mona Fixburg go bata le bakeng tsa go Bethlehem a tla re shebile ka re province le bophirima teng ka le province le bophirima e bile maemo a tleng a phodile go tlhotle ka re yona tla fitla tole sholo motho e robedi mona o tla le sholo motho robedi man Lichtenburg ha re shebile ka mane ka Tosca e tla batse masho a mabedi a tla re shebile ka re province ena ya Gauteng ka le province ena Gauteng le yona e bile maemo a batang di tla fitla tole sholo motho tseletseng ka mane ka ferna kana sholo motho tseletseng ka mane ka Pretoria le ona Carltonville me ha re shebile ka re province ya Limpopo ka le province na Limpopo e bile maemo a tleng a phodile di tla fitla tse masho a mabedi mona phala gore masho a mabedi mana Thoyando le ka mane ka Mosina me ha re shebile Polokwane di tla fitla tole sholo motho supileng ha re shebile ka re province na Mpumalanga o tla ba le maemo a phodileng mona Sekhukhutsa ka tse masho a mabedi le sholo motho supileng mona Mbombela ntle le mono bogolo ba province na Mpumalanga tla bona le maemo a tleng a batabata ha re shebile ka re province ya KwaZulu-Natal ka le province ya KwaZulu-Natal e bile maemo a tleng a phodile tla fitla tse masho a mabedi motsomedi mona Durban masho a mabedi motsomo mane Pietermaritzburg ha ile ka mane ka Vryheid e tla batla shome motho supileng me ha re shebile ka re province ya ne ka ba go tshabela teng ka le province ena le yona bele maemo a tleng a phodile tla fitla tse masho a mabedi motsomedi mona Gqebega le shome masho a mabedi ka mane ka Creedog masho a mabedi motsomong ka mane ka Grafreinet a re shebile ka re province ka pale bophirima teng ka le province na ka ba bophirima le yona e bele maemo a tleng a phodile fela go tla bela maemo a futhumetse mona Riversdale go bela hape bele maemo a futhumetse Mantlan William e ka sala ka mane ka Vredendal province ya ka pale boya ka le province na ka pale boya e bele maemo a tleng a phodile tla fitla tse masho a mabedi motsomong mona Appleton masho a mabedi ka mane ka Kimberley empa re shebile ka mane ka Alexandra Bay teng go tla futhumela tla fitla tse masho a mabedi motsoro bedi muhi tsana tsa bolipiki ba kana ya khala ya